Kuc. Sad znam da prekidam ove zanimljive razgovore, druženje i sve što ide uz kaficu i makovnjaču i rakijicu posle liturgije. Ali evo ovde u našoj crkvi smo tako uspostavili jedan mali dogovor da nedeljom u vreme posta nekih pola sata i govorimo konkretno o veri ovde u sali. I naravno, čim ja završim, neću se truditi da to ne bude pola sata, nego malo kraće. Da vi nastavite dalje se družiti. Naravno, vi se družite tiho i komunicirajte. Ja ću umeđu vremenu da kažem nekoliko stvari u susret Božiću koji nam dolazi. Ranijih nedelja nismo imali tako konzistentna druženja, pošto je bilo emitovanje filma o Svetom Vasiliju Ostroškom, a prošle nedelje smo goste primili vladiku Jeroteja. A pre toga sam govorio nešto malo o poreklu jevrejskog naroda i načinima na koje je jevrejski narod u svojom sveštenom pamćenju i sećanju iskovao neku predstavu o Mesiji i kako je to promenjeno Hristovim dolaskom. Danas bih već nešto konkretnije malo rekao o događajima koji su pratili rođenje Hristovo, a opet u vezi sa onim što danas proslavljamo, to su materice. U ovom divnom sećanju crkve na ženu i ulogu žene ne možemo da se ne setimo i evanđelskih odlomaka koji govore o presvetoj Bogorodici i ženama koje su pratile Hrista od same Jelisavete, Zaharijine supruge, koja je dočekala trudnu Mariju u svom domu, pa preko mnogih drugih žena koje su pratile Hrista na njegovom putu, do onih koji su ostale vernije od samih apostola pod krstom, gledajući stradanje Hristovo svojim očima i ne posustajući. I naravno, na posledku, dolazeći na sam grob i svedočeći o vaskrsenju Hristovom. Od tog vremena do danas položaj žene se mnogo promenio. Sećate se onog čuvenog Hristovog razgovora sa ženom iz Samarije, kraj Zdenca Jakovljevog, kada Hristos njoj kaže jednog trenutka da je imala 5 muževa. To najčešće u tumačenjima crkve, naročito kod nekih savremenih tumača koji ne čitaju Sveto pismo malo dublje i istorijski, završi kao jedno tumačenje kritike ili jedno viđenje kritike Hristove na moralni život ove žene. Međutim, žene u drevno vreme nisu imale pravo izbora. Muškarci su vodili ratove, obavljali teške poslove, zarađivali za život, a žene su bile prosto udavane. To da je jedna žena imala 5 muževa ne znači da je sama mogla da izabere tako svoje muževe i da se za njih udaje, nego da su prosto porodice i mnogo stariji ljudi od nje odlučivali, predajući je iz ruke u ruku. Onog trenutka kada ona ostane bez muža ili se muž razboli, oni bi je udavali nekom drugom. Ta simbolična predstava je u stvari trebala da izrazi sudbinu samarijanskog naroda koji je nekako prolazio kroz mnoge muke i prelazio iz ruke u ruku, ostavši bez jasne vizije o tome kako će pronaći svog spasitelja i svog Mesiju. Na sličan način je i presveta Bogorodica bila izabrana da bude žena, to je saputnica Josifova,
I evanđelist Matej nam govori o tome da su Josif i Marija bili zaručeni i da su se u tim zarukama spremali za bračno sjedinjenje. To je bio tipičan običaj kod Jevreja da u periodu od godinu dana pripreme svaka porodica i mladoženje i mlade obavlja neophodne pripreme da bi se došlo konačno do svadbenog čina. Svadbe su u jevrejskom narodu bile prava svečanost, trajale su uglavnom po 7 dana i izražavale su jedno povezivanje na najdubljem nivou porodica i u okviru tih svadbi i sedmodnevnih druženja razmenjivani su mnogi darovi između porodica i uživalo se u jednom posebnoj atmosferi slavlja, naročito sa sećanjem na Gospoda koji je spremao negde na jedan vidljiv način ovako sjedinjenje dvoje ljudi, izobražavajući tako sjedinjenje čoveka i Boga. I u tom pripremnom periodu zaruka našlo se da je Presveta Bogorodica trudna. Možete zamisliti kakva je prava jedna žena u to vreme mogla da ima, pogotovo kada bi ona pokušala svojoj sredini da objasni da je njena trudnoća došla od posete blagodati Božije i Duha Svetog. Niko je u to ne bi verovao. Naravno, to bi svako shvatio kao znak jednog posebnog ludila i takva žena bi završila pod oštrim kamenjem, prvo oštrim osudama, oštrim pogledima, izbacivanjem iz kuće i onda na kraju kaznom za svoj nemoral koja se završavala najverovatnije kamenovanjem. Priča o Mariji ne bi bila potpuna da nije istovremeno i priča o Josifu i priča o matericama nije potpuna bez priče o ocima i naravno deci. Josif koji se nalazio ovde pored Marije, kako nam govori Sveto evanđelje po Mateju, našao se videvši da je Marija trudna, ali ne znajući pravi uzrok njene trudnoće, našao se prije jednom veoma teškom odlukom. Naime, on je znao kakav ishod može da ima obelodanjivanje ove vesti koja se definitivno u staro vreme u jednom mediteranskom svetu gde su prozori bili otvoreni i vrata, kućice bile male, nabijene jedna uz drugu, porodice bile brojne i vest se lako i brzo širila, ta vest nije mogla dugo da čeka. Znajući tako nešto, on je, videvši šta se u stvari desilo, da trudnoća napreduje, evanđelist kaže, odlučio je da je tajno napusti ili da je tajno da otpusnu listu. Takođe, evanđelist kaže da on nije hteo da je javno izobliči, jer bi to javno izobličenje u stvari vodilo jednom pravednom činu, kako je tako smatran u drevnom judejskom narodu, a to je, znamo i sami šta. I u 20. stihu prve glave kaže se na srpskom jeziku vrlo jednostavno. Kaže, no kad on tako pomisli, gle, javi mu se u snu anđeo Gospodnji govoreći, Josife, sine Davidov, ne boj se uzeti Mariju, ženu svoju, jer ono što se u njoj začelo od Duha je Svetog. Ovaj tekst zvuči nama vrlo jednostavno i prosto smo na njega navikli, idemo tako kroz tekst. Ali u grčkom jeziku, u originalu, ovo mišljenje ili ovo pomišljanje je izraženo jednim glagolom koji izražava strašnu duhovnu borbu. Sa čime se Josif rvao u sebi? On se borio između dve stvari. Jedna je bila primjena strogog zakona Božijeg i održavanje poretka, vernost zakonu Božijem koji je izražen u Svetom pismu i koje su naročito muškarci u njegovom vreme u sinagogama, kao i danas većinom muškarci u crkvi, nosili, tumačili, objašnjavali
i koji je negde u društvenom uređenju tog vremena imao samo jedan ishod. Sa druge strane, Josif je bio veoma čovekoljubiv i u suštini jako dobar. I pred sobom je gledao stvorenje koje je pomišljao verovatno, ne znajući ili ne budući dovoljno svesno sagrešilo. I onda je poželao da takvu osobu bar sačuva od smrti i da je javno ne izobliči, nego da je tajnu otpusti. To je borba koja se odvijala u čoveku pravednom, u čijem srcu su se borile stroga pravednost zakona i neka čovekoljubiva pravednost koja je otprilike bila najbliža pravednosti koju izražava i vidi ljubav Božja. I dok se on tako rvao, u snu mu se javio anđeo i otkrio mu pravi razlog Marijine trudnoće. Šta hoće u stvari ovaj tekst da nam kaže? Da je Josif do pravog razloga došao i saznao ne nekim mehaničkim dejstvom Božijim, u trenutku u kojem je prosto Božja sila htjela da sačuva samo Mariju, nego po jednom promislu Božijem, prošavši kroz jednu ličnu borbu i jednu ličnu dramu i projavivši u stvari u svojoj osnovi, u osnovi svog bića jedan koncept dobre i čovekoljubive ličnosti. Jer da Josif nije bio u suštini negde u osnovi dobar i da se nije rvao sa ovakvom jednom pomišlju, možda mu se anđeo Božiji ne bi ni javio i možda do samog ovaproćenja Hristovog i rođenja Hristovog i njegovog prepoznavanja i društvenog prihvatanja ne bi možda ni došlo. Drugim rečima, još pojednostavljenije, Gospod je pronašao prostora u dobroti ovog Josifa, u njegovoj snazi i onda mu kroz san otkrio sve ono što se ima desiti. To je i nama jedna strašno važna poruka uoči božićnih dana, zato što između svega onoga što mi vidimo da je ispravno u našim životima, što često dolazi kroz pisane i nepisane zakone, najčešće u najdubljim zonama našeg srca deluje zakon Božiji, zakon ljubavi Božije koji je utkan u našu prirodu. I do njega zaista treba doći čvrstim i tvrdim radom. On nije tako jednostavan da bude otkriven i često se dešava da bude lako zamenjen za neke ostrašćene pokrete naših bića u kojima mi, dajući sebi pravo i slobodu da činimo šta god hoćemo, kažemo, pa da, to je izraz ljubavi Božije, Bog sve voli, treba tako činiti. Ovde nije o tome reč. Ovde je reč o jednom čoveku koji je, budući pravedan, projavio jednu vrstu nove Božije pravednosti i tako u stvari utro put Hristovom javljanju, koji opet svojim tumačenjem jevrejskog zakona produbio ovaj jevrejski zakon i otvorio vrata celom čovečanstvu da kroz ovaj jevrejski zakon i naravno njegovo tumačenje razume dahove blagodati Božije koja se u ovom svetu pokazuje i želi da se pokaže svim ljudima. Dakle, imajući ovaj Josifov primer, treba da budemo, rekao bih, svesni da u našem biću uvek može da bude osnova za takvu dobrotu i da tek kada budemo dobri i kada projavimo dobrotu iz svog bića i svog srca, uprkos svemu onome što nas okružuje, uprkos svim onim zakonima, pravilima, šta bi trebalo, kako bi trebalo i tako dalje, tek tada nam Gospod otvara vrata da razumemo njegove tajne. I tek tada nas vodi čudnim putevima, kao što je Josifa vodio čudnim putem u Egipat, štitio ga tamo i vratio ga nazad. To je jedno pravilo
koje je očigledno bilo ključno za ranu crkvu Hristovu i budući da iz Marijinog ugla, kao ugla jedne žene koja nije imala strašno velikih prava u judaizmu, sve je bilo tako jednostavno, za evanđelista Mateja kao nekog koji je odlučio da stvori važan tekst u svom duhovnom i crkvenom okruženju, posle Hristovog vaskrsenja, očigledno je bilo najvažnije da to ispriča iz ugla Josifa. Jer taj ugao Josifa je ugao svih nas koji gledamo Hristovo rođenje, očekujemo Hristovo rođenje, možda možemo da ga shvatimo, možda ne možemo da ga shvatimo, a poruka koja je upućena nama jeste da, prateći Josifov primer, otvorimo svoje srce i dočekamo Hristovo rođenje na pravi način. U širem nekom smislu, Josifov primer je još jedan divan primer o tome kako je veoma važno biti strpljiv i sačekati da Gospod projavi jednu pravu sliku događaja koji se otkrivaju pred nama i da o onome što se dešava pred nama, par kada su naši bližnji u pitanju, ne donosimo ishitrene i brze odluke. Sve te odluke koje možemo tako brzo donesemo, mogu posle da nas zaista koštaju i možda tim odlukama ne možemo do kraja otvoriti put delovanju Božje blagodati u našem životu. Ali evo Josif, koji je, kako ga opisuje Evanđelje, bio pravedan i u samom svom biću projavio ovo jedno rvanje između dva načina razumevanja pravednosti, ipak jeste otvorio put delovanju blagodati Božje. I konačno, jedna osobina koja Josifa posebno krasi i koja omogućuje očigledno Mariji da bude ono što jeste slušanje reči Božje. Ja se uvek tu opominjem primjera i pouke našeg patrijarha Porfirija, koga inače dugo znam od rane mladosti, poznam kao duhovnog oca, koji uvek u svom razgovoru sa nama i na neki duhovni način, komentarišući razne duhovne pojave, ume da kaže jednu reč. A to je, da li za nas reč Božija nešto znači? Da li za nas Evanđelje uopšte ima nekakvu vrednost? Ili mi to negde čujemo, to je deo nekog našeg dekora, ili možda propratni element našeg izražavanja, deo naše kulture, možda neke tradicije, folklora, svega onoga što čini jednu ljusku našeg bića u kojem mi sazrevamo duhovno. Ako reč Hristova za nas nešto znači, ako ona ima zaista neko značenje, onda ona mora da ima vrednost u našem životu i treba da se sluša. Divan je primer s kojom pažnjom ja vidim da vi pratite Evanđelje u crkvi i slušate pouku i evo, uprkos tome što je danas nedelja, slušate i mene ovde neznavenog da pričam o ovim stvarima. Ja bih lično voleo kada bismo i više tumačili reč Božiju, slušali Evanđelje i pronicali u ove stihove i tekstove, jer u njima ima toliko toga sadržanog koje izražava bogatstvo ranohrišćanskog i opšte sve hrišćanskog iskustva, da je malo jedan život da se sve to istraži. Evo toliko za danas, nekoliko reči. Ako imate neko pitanje, ja bih volao da odgovorim, pa da nastavimo dalje da pijemo kafu. Umesto pitanja dobije se plus. Onda da pijemo kafu. Onda da pijemo kafu, pa da.
Živeli, prijatan dan. Hvala vam, hvala puno. A, evo tamo.